BIAG WENU PATAY. Tinapalabas, saan ang maibaga ni Doray kini Fatima ti ipupusay ni Solomon? Ngem inawis na daytoy amapan iti mansyon. Ket ijay, nakigtot ni Fatima iti nadoktalan na. Kastaunay asang sangit na. Kabayatan na. Ijay daklan, binalakadan ni Tony Daroldan ken Michael. Ano anyaman ti gurada kini Solomon. Ket saan da ko mga iraman ni Fatima, gapo ta inosente daytoy, nagtungpal nga rod dagiti singin. Iti panagbiyahe da, dinamag ni Michael kini Tony, noan niya ti kayat asawen ti imbaga ti inada. Asaan da kumadakdakamaten tinagan ni Rosana kini Fatima. Ita gagayem, adtuin tituloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY! Ado dagiti saludsud tayo adi maipaayan adagos iti sumbat. Michael. Papa, kasta ti biag, saan ka di? Ado dagiti banag akayat tayo nga aramidan. Ngem saan pa'y apanawan, tapno aramidan tayo. Ado dagiti saludsud tayo, akayat tayo amaipayan iti sumbat. Ngem saan pa'y amasumbatan? Papa. Ngem amin dagita, kat masumbatan to. Inton tiyempo na amasumbatan. Kasta ti biag, saan ka di? Roldan, Michael? Uwan, Papa. Wen, Papa. Basta ti aramidan nyo ita. Mapan kayo ije mansyon da Fatima. Kat andingayan nyo. Da kayo ti makatulong ken kuha na ita. Da kayo kadalayla ken Vina. Uwan, Papa. Sige. Aglayon tayo ni ije mansyon da Fatima. Itulod kayo ijay. Kasano pa'y itahan, tapi musay kamatgayam. Apay ngay, Papa! Apay ngay! Fatima. Fatima. Nakalidlidayak unay. Vina. Layla, gabuta awanan ni Papa. Binaybay anak lang rudan ni Mamak. Saita, pimusay pay ni Papa. Fatima. Di tayo tanggal tipiyag tayo, Fatima. Ngam saan kumapay kasanuak ngayon. Nay, ada dingtang. Papa. Fatima. Fatima. Michael! Roldan! Narakot na magsalida. Narakot ni Fatima. Fatima. Makipagladingit kami, Fatima. Agyaman unay, tadimtang kayo. Agyaman awanan ni Papa. Imusayan. Kasano ang pay ita? Wan, Master. Mamadalen. Iso nga imayak. Taumay ko ipakaammo kada kayo. No kasta, natayan ni Solomon. Nagpulon ni Solomon. Ngam sayang. Diyak maimatangan ti panagrigat na kuma.
iti pagbaludan. Rosana. Anak, maawatan ka no apay kasta tirignam. Ngam iwaksim kumati kasta a panunot mo. Dakas a tao ti asawam. Ngam awanan. Natayan. Iso akan ito umatan alipatamon ti sakit tinakam mo. Mama, Tinapatag ita kat ni Fatima. Anya itan tilang at jay anak mo. Mama, Saan nga ta akan ito umatan? Tapno agpakita ka ko anak kas Rosana. Saan kat nga Ophelia? Sige. Panunutem anasayaak. Noan niya ti rumbeng nga aramidem. Rosana. No para kanya, Rosana. Agpakita kan kin ni Fatima. Awan ti sabali akang runaan amangan dingay kan kwa na ita. No disi ka nga inana. Anya ti panagkunam dakluho. Mapanta ka di mo't makilamay. Wendalen. Mapanta. Kasapulan na tamot ita ni Fatima. Sige. Anya ti kuna ni Rosana kan ka. Agpakita ka di kin ni Fatima. Wan. Kasta ti kunana. Agrobrobuatan. Nukas nga rod. Makigiddantan kan kuana. Sige. Ibagak kan kuana dayta. Michael, apay nga ita ka lang ang nagpakita kanya. Kalat ang nagpukaw ka. Kunak no di kan makita pay. Kunak no talaga alinipat na kun. Kwa? Nasarakak ni Michael ija syudad, Fatima. Ha? Wen. Ijay anag naad itinabayag. Naimbag mata na sarakam. Babaan iti kasi ti Diyos. Nagsabat ti dalan mi. Agyamanak, tadimtang kayo. Ngamin. Nagmaditirik na. Anya matan, tikastoy. Fatima, Talaga kasta ti biyag tayo, Fatima. Pagturong tayo amin dita. Day talaan. Tayo muna ni Papam. Nakalidlidayak. Nagmaditirik na. adda kami lakta dito'y abay mo. Apang ipagsaam itiladingit mo, Fatima. Saan da ka panawan, Fatima? adda dito tilino tumi kanilayla sopas, kakabsat. Mabiit lang at awarasan da kayo. Sige. Warasan ta idan, Vina. O, Layla. Ha? Layla, kita am na kiti dimtang. Oh, ada dimtang. Kita nyo, sabtan nyo, nakasino da kita. Sinabat adagos ni Doray. Oh, ingguyot ni Doray. Kaslada na patag-apagsaritaan da. Dito ita sinad kong agsarita, Rosana. Doray, Imbag, tadi na ka nakita ni Fatima. Anya ti plano? agpakita akon kankwana. Anya? Sigurado ka? On. Kanito siguran. Tapno maamuan na ani Ophelia. Kat iso ti inana. Sige. Ayabak ni Fatima. Kat ibagak asumrak dito'y. Dito'y kayon ngagsarita. Para kupen ka man, anak ko. Ang patanak!
Saan ka nga ama? Fatima, nabayagan anak tayo tinag. Saan ka nga ama? Anak ko, iti ka ano man. Saan ang nagsabli tinag? Gaputadan iti tanam. Fatima, anak. Kagargara ka! No kasta, agsarsaritan da Fatima kan Rosana, Wen, Tony. nasayat met. Dayay, umayan ni Rosana. Tony, Doray, Anya tinapasamak. Kagurkuran ti anak ko. Nabayag ka nun, anatay ti inana. Nabayag ka nun, ana itanam. Rosana, Sige, tainak ka sa rito. Apay ang nagpagkita pa'y lang kanyak. Apay adi pa'y la isa tinatay. Saan ana sayang at tikasta nga ibagbagam? Dakas tikasta. Apay ani pa'y la papatinatay. Dakas tinak. Isarong bangay sa tinatay. Di ka agsaw itikasta kun kunin. Saan ana sayang at tikasta sa sumom? Dakas dito. Diyan kayatan ang makita pa'y tinak. Gaputan na bayagan anatay. Sige, agkalmakan. Mabit lang. Inak mangala iti inakam adan. apay mama. Anya ti pagsangsangitan niyo. Anak, Mama, sa bali at talagang timapalpaliyumi ka na kayo. Kung namin hindi ka agsublin dito eh. kwa, Ala, di ka agdamag na kasta. Papa, Sige, Papa. Tony, pumanaw akon ditoy. Agsubliak ijidaklan. Da kayo pa'y lang timakam mo ditoy. maawatak ti Riknam. Makitinulong ka kani Doray, Tony, Sige, Michael, Roldan. Diyo ko mapampanawan ni Fatima. Wan, Mama. wan mama. Fatima apo, di ka kanumatan rumrumwar dito isilat mo. Kuna ni Doray. Fatima! Master! Lola, dali! Matanda ka. Nanabokan. Nakasarita ko ni Fatima. Ngam talaga akagurguran ak. Linaksidnak nga ina. Nopay kasta. Sa anak ang maawanan itinamnama. Magnamnama aga. Adumteng to ti aldaw. Amaaklon nakmatlaang ti anak ko. 「
No kasta, napaanan ijay daklan ni Rosana. Wen, nanadalen. Maawatak tirik na ni Rosana. Iso nga imatayo laangan. Di na kaya't nga adda agumura kan kuhanan ni Fatima. Isungain kadang nanti pumanaw pay laang. Wan, Tony. Kat sa pala kuma, tama urnos ton ti amin itinagbaatanda. Kasano daytan, Duray? Naska na may kadengan no kaano ti tabon. Wan, tata. Kasaritam ni Fatima, may papan iti dayta. Sige, tata. Inton maudi arabe iti pan nakalamay ti bangkay. Umay to amin dagiti trabahada o rije asyenda. No ita, agsisinublat da paylaang. Gaputa di damot mabalay na baybay anti asyenda. Wan, tata. Isu akayat ko maamuan no kaano ti maudi alamay. Tapno maibagak kadakwada. Da kayo latan ti makaammo, Doray. Sumursuro taklata iti pangadang yo. Sige nga, Rod. Doray. Ala, gusto dayta na panagsangsangit mo, Fatima. Limlim ta, ganda kiti matang. Ana, umikan. Umar ka dito'y silid mo. Damdamagan da kay tay, daruldan kan may kan. Doray. Ana, umikan, Fatima. Rumwar kan dito'y silid mo. Oh, Fatima. Ato iti chocolate drink mo. Nilaila tinang timpla iti dayta. Ala, inumam. Tapno mapudutan ti rusok mo. Agyaman nak. Inton bigat gaya man na may tabon ti bangkay ni Papam. Wen. Isuti ko na ni Doray itay. Saan da ko mapampanawan, ha? Wen, saan da ka pampanawan? Solomon, maudin da ito'y apan nakalamay mo. Big Boss. Patay tinagtungpalam. Gapo siguro dayta iti kinadakas mo. Talaga apatay ti maiparbangkan ka, Solomon. Gaputadakas ka at tao. Michael. Roldan. Fatima. Adda ka dita malikudan mi. Nangagkuti imbagayo. Apay akasta tinakunayo iti amak. Ibagang at adaroldan ken Michael ti kinapudno, ang nagbalinda a balod ni Solomon. Gagayem, di uliwana denggen, ti upat lang nga napaset, ti Nobela tayo anapaulwan. BIAG WENU PATAY! BIAG WENU PATAY! Inapalabas, nagpakita ni Rosana kini Fatima, ngem ginura lang ni Fatima daytoy. Gapu iti dayta, pimmanawen ni Rosana iti mansyon, ket nagsubli ijay daklan. Maawatan met dabaket dalen ken master dakluhop tirik nana, no apay apimmanaw laangan daytoy. Iti maudi apan nakabantay ti bangkay ni Solomon. Adda na isawang da Michael ken Roldan, iti sango ti lungon. Nangagdaytoy ni Fatima. Itagagayem, adtuyin tituloy ti Nobela tayo anapaulwan. BIAG WENU PATAY! Solomon, maudin daytoy apan nakalamay mo. Big Boss. Patay tinagtungpalam. Gapo siguro dayta iti kinadakas mo.
Talaga apatay ti maiparbangkan ka, Solomon. Gaputa dakas ka at tao. Michael. Roldan. Fatima, adda ka dita malikudan mi. Nanggo ti imbagayo. Ha? Apay akas ti kunayo iti amak. Fatima, Ama iparbangkan ni Papa ti patay. Gapo iti kinadtakas na. Anya ti kayat yo asawan. Anya ti basal ti amak. Takas ta ti sasawan nyo iti bangkay na. Michael! sige, Fatima. Surutat ni Michael. Saan? Kaya't ko ang malawlawagan ti amin, Roldan. Agsaw ka! Fatima. Agsaw ka! Sige. Dumug ka iti ibagakkan ka. Hitian niya aga po. Akastat ibagbagayo kan ni Papa. Gapukan ni Papam. Dandanin na tayo ni Michael. Anya? Nagpukaw ni Michael. Gaputan nagbalin abalod iti pasdak ni Papam. Anya? Nagpukaw ni Michael. Gaputan nagbalin abalod iti pasdak ni Papam. Anya? Balod? Pinarparigat na ni Michael. Dinusdusa na. Ket ipagarup da nagsatanan. Napandaim belang ije igid tirangtay. Anya? Saan? Saan? Ngagpapan kanyak. Nagbalinak mo abalod ti amang ije pasdak. Ulbad! Dagas at tao ti amam. May saad diablo. Sana rumbang tikas di nga imbagam kan kuha na, Roldan. Jak nala kapag tagpal, Papa. Ngamjak mat siguro pa kabasulan. Saan, iho? Maawatan ka no apay akas di timbagam. Ta saan kakit nga rod anak kapagtagpal? Papa, Tinasayat. Agawid kayo pailangan ni Michael. Papa, Itulod kayo pailangan ni Jabalay. Fatima, anya tinapasamak. Apay at tinungpan ni Roldan. Panawan nak dito isalad ko. Anya tinapasamak. Dakas ka din ipapak, Doray! Sigaman ti mangibaga! Nangag ko akasa sa udaroldan kan Michael. Ti bangkay ni Papa. Kunada aday jay kano ti maiparbang kan kuana. Ti patay! Gaputad dakas at tao! Anya? Kagurak ida! Fatima. Alo, kinasayaan kat aginanakan. Ipatampay lang day taabanang. Aginanakan, Fatima. Tunggal maysa kada kayo, papagayam, ket sungbatan na daytoy iti isip na. Kaya't mukadi alisyan ni patay?
ket ammo, at itunggal may sakata kayo, ket wen ti sumbat na. Ngem kasano amalisyan tayo ni patay? Kasano amaaramid tayo dayta? Kakabsat. Ket amin tayo met at tao, ket dita ti pagturungan na. Kas kini Senyor Solomon Zamora, nga iso ti maitabon ita. Saan na analisyan ni patay? Gapuna, amin tayo at tao, ket agsublimat laeng ititapo anaggapuan tayo. Ulitek ti salutsod. Kaya't mo ka di alisyan ni patay? Ket ti sungbat na dayta, ipanagraem iti apo, iso ti ubbog ti biag. Ngarod, anya ti pilyen tayo kakabsat. Biag wenno patay. Nupilyan tayo ti biag. Nasken nga rod nga agraem tayo iti apo. Iti kasta, matay man tinaimpisikalan abagi tayo. Ngem iti udi na, makipagkaykaysa tayon to, ijay pagaryan ti Diyos, para kankwana. Dagiti kayat na ti mangkita iti bangkay, iti maudi agundaway. Umay dantan awan, takalpasan na, maitabunin. Sige! Saan ka si Bangkay? Papa! Fatima, sipod na itabunan ti bangkay ni Papam. Saan ka matan asim-simrak iti klasen? Jakon mayulo, Doray. Agsarda nga kwan. Sige, saan ka mapilit no talaga adimon mayulo? Ngumkit di, ituloy mo to inton umay atawan. Tasaan mo't amabalin adi ka agadal. Doray. Apay asaan ang nagpakpakita ni Ophelia? Ha? Nalipatan na kon ni Ophelia. Makumikom la siguro. Ngam patsyo, sarungkaran na kantumot lang. Ungayam, nasaysaya at saan numapantay di asyenda. Tapno saan kalatan nga agpupupok dito silid mo. Agpasyerta iti asyenda. Tapno makaaliwaksay ka. Kumusta kayo dito'y daklan, Rosana? Nasaya at matoni. Sika, ni Laila, kumusta kayon? Awan parikot. Dito'y kami pailang kada Michael kan Roldan. Kaya't ko ti makapagpanunot ana imbag. Noan niya ti sumarunong nga addang ko. Rosana. Rosana. Isingasing ko ti panakisarita manen ke ni Fatima. Anya? Nas ka na maamuan na ti kinapudno. Tasaan mo't ang mabalinlatan nga agtalinad ti palimad. May papan kadakwada nga agkakabsat. Tony. Ibagam itan ti kinapudno, Rosana. No, Kosta?
agawid kayo ni Jay Bugalyon, Papa. Wen iho. Sige papa. Agan-anad kayo iti panagbiyahe ho. Ururayak ti panagsubliyo. Gaputa kayat ko atong palan ti ingkarik kada kayo. Igatangan kayo iti kotse yo. Magagaranak nga raw din, Papa. Angam, nasken pa akadwaan mi dito ni Mama. Wen, nasaya at matadda kayo amang kadkadwaken kwa na. Sige papa, itulod na ka. Aging ga iti nang iparkingam iti kotsem. Aday ta, simgadan ti pinasgadak apaginudwan tayo, Mama. Roldan, Michael, denggan nyo ti ibagak kada kayo. Anya day ta, mama? Dumngag kami, Mama. Amin na tao, katagbasol. Ang makaaramid iti kinadakas. Ngam adamot ti makuna a panagamiris. Kan adamot ti kanito, ti panagpakawan. Mama? Nagbasol kada kayo ni Solomon. Dakkel ti basol na kada kayo. Ngam, nasaysaya at napakawanan nun, anak ko. Mama. Nangronakan ka, Michael. Gapota sobra kinadakas, ti inaramid na kan ka. Mama? Si dadaan kayo kadi amang pakawan kan kuana, anak ko. Wen, mama? Uwan, Mama. Mamakawan tayo. Tapno lumag-anan, ti barokong tayo, anak ko. Pakawanin tayo ni Solomon, anak kabasol, kada tayo. Ay, sobra ka na, Fatima. Nagsardeng kan iti panagadal mo. Binaybay amon dagiti sursurum iti karate. Kailiw da kan, Fatima. Agyaman na. Ay na, nabannog kami anang sapul kan ka ah. Napan kami di mansyon nyo. Ngam awan tao ijay. Isungain may kami diti farmhouse yo. Agyaman ta sinarong karandak. Kumusta kan ngay? Nasayat ta. Ah, wen gayam. Aday pabasak kan ka pagiwarnak, Fatima. Basaam tulangan, inton pumanaw kami. Itad kontokan ka, inton agawid kami. Pagiwarna. Wen, may mayat matlaang na mabasam. Doray. Daytoy nabasak iti daytoy apagiwarnak. Ni papa daytoy. Padno talaga tinakunan da Michael kan Roldan. Takas ni papag. Fatima, Takas ni papag. nga malagip mo ka di, Fatima. No kasta ang sarungkaran ta idi ni Papam. Kanayon nga agkid daw kan ka iti pamakawan. Kan inamin na kan ka, adakas atao. Kat si dadaan ang mga klon iti anyaman adusa na. Juan, Fatima. Noan niya tinabasam iti day ta pagiwarnak. Ud mo amin. Ay Michael, sinagrap na tirigat iti ima ni Papam. Imbaga amin day ta kanyak ni Ansok. Anya? Kalaat idi ang nagpukaw ni Michael. Gaputan na salaw na idi ni Maskay ijay sentro. Pinilit ni Maskay nga isurot. Napilitan mat ni Michael asimurot. Sipod idin. Saanan anak karwarpay. Aduda abalod ni Papam iti pasdak na. Dagiti saan nga agtungpal iti pagayatan na.
Patayin na ida. Numaabak damot iti palaban. Paltugan na lataydan. Anya, Kasta tinabasam iti pagiwarnak. Saan ka di? Wendoray. Mala. Santa na pagsalitaan dito. Nang tinaskan, ti panagbalbaliw ni Papam. Sakbay anatay. Doray. Fatima. Mariknak ini tinalaos ang panagbabawi. Kan panagbalbaliw ni Papam. Doray, sana ka makaturog. Pampanunutak da Michael kan Roldan. Apay, Kayat ko ang makita ida. Kayat ko ida ang makasarita. anya? Apay, anya ti ibagam kadakwada. Kayat ko dagkid daw iti pamakawan. Gapo iti kinadakas ni Papa kadakwada. Ha? Isong enton bigat. Mapanta ko iti ayanda. Anya? Ammom ka di ti ayanda. Amok ti address da. Nukas ta nga rod. Inton bigat mutlaang. Mapanta ije balayda. Takasaritak ida. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggan ti talulaangan apaset ti nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon kan musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. BIAG WENU PATAY!